Edwards dan bwysau gan Price. O, Bas Flair syth i Alex Boss. Dros Gamins gan y cwrt Cosby. O'n lawio fanna gan Nathan Craig na, goedd. Oi, mi o na. Ac o'n i'n meddwl bod Nathan Craig yn y cwrt Cosby. Felly, fydd Hugh Jones rwan angen gair gyda i gynorthwydd. Mae wedi rhoi cic rydd. Edwards. Dros Gamins at y cwrt Cosby ar ei droed chwith yr ergyd! Mae'n mynd teipio i Conor Roberts. Gol gynta o'r tymor i Noah Edwards. Neb yn ei gau o lawr. Ac yn trio ei lwc o 20 llath. Efo'i droed chwith. Oedd hi'n berffaith. Price yn camrwyl i'r bel. Mae'n disgyn i Hughes mlaen teg at Joe Phillips. Joe Williams a Crowther yn ei wynebu'r ergyd gan Joe Phillips! Am gol! Union i'r sgôr yma! Torri mewn ar ei droed de. A bwled o ergyd yn nythu yn gornel ycharwydd. Dim gobaith i Ramsey. Price ond mae'n bas ora. Mae Breeze yn cyrraedd y flaen, Roberts. A mae'n Gigos Walton. Mae Hugh Jones i dynodi. Bod y drosedd ar Jamie Breeze. A rwan, yn y cyfle i Nathan Craig. Rhoi Caernarfon yn ôl ar y blaen. 5 munud yn ôl rwydodd Phillips. Craig yn ebyn Roberts. A mae Nathan Craig di roed y cofis yn ôl ar y blaen yma. Nathan Craig yn rwydo i gynta o'r tymor. Thomas. Smith. Bradley do ddim yn cam sefyll. Bas o Dido gan Leo Smith. Sean Bradley roi Caernarfon ymellach ar y blaen. A Conor Roberts yn sefyll i fyny'n gadarn. Yn neud i fyny am y gic o'r sbotyn ildioddio. A dylia Sean Bradley yn neud tipyn gwell yn fanna. Digon amser ganddo fo. Efallai dylia fod dim yn do amgylch Conor Roberts. Wain i Breeze o'r dafliad. Edwards. O, mae syth i Leo Smith, do ddim yn cam sefyll. Cam gymeriad erchyll gan Ryan Edwards. O'na ddim pwys arno. A'r bel yn disgyn yn garedig i Leo Smith. Nath o ymateb yn sydyn iawn. Thomas ar ei frest i Brookwell ar ergyd. Oedd ei ergyd lan gyda'i droed e. Roberts yn poeni. Apus gweld ti'n fflachio i be'r postyn. Jones ar gig gornel. Teg at Mendes! A mae Berystwyth yn ôl yn y gêm wrth i'r gloc. Daro 90, ail o'r tymor i Mendes. Jones a Baines yn sefyll drosti Jones a hyd. O, mae'n taro traws. Mae dal yn rhydd. Mae'n cael ei chlirio gan Edwards. Gath Ramsey rhywbeth arni. Dwi ddim yn sicr. Caernarfon yn lwcus dros ben. We looked threatening in the final third. You know, we scored a really good goal, you know, to set us on our way. I wouldn't say their goal was sort of like fortuitous, but I do feel if it hadn't taken a deflection, I think Rambo's got a chance for it. But you know, fair play to Joe Phillips, he's got that in the locker. We've shown great character, you know, to get our noses in front again with a penalty. You know, Jamie Breeze just gives us that, you know, runs in behind and chases lost causes. You know, it probably feel a little bit hard done by, but, you know, we'll take it every day of the week. And, you know, when Leo makes it 3-1, you know, we may be able to get, you know, lads on the field and manage the game a bit better. But, you know, like I said, Juice, I'm, you know, made up to come to Aber on a Friday night and get 3 points. Yeah, it's pleasing. No, disappointed again. You know, it's another defeat for us at home. 3 goals conceded. Interesting, there was a couple of decisions I think that went against us tonight. I think we should have had a penalty. It'll be interesting if when we review it afterwards. But thought we should have had a penalty at the first half, and I'm not sure about the second half penalty against us against Conor. You know, he couldn't do much else. Breezy's run into him, and you know, I've seen them being waved away kind of thing, but you know, disappointed at that. But you know, we've conceded again today. We've made a couple of, you know, catastrophic errors really from our point of view, and we've given them the game. Second season syndrome yn dweud, ond dwi'n meddwl da ni wedi chwarae na bob gêm a da ni'n heiddi
Oli 4 kilo enää.